Laura ya kumembiri nhlekani vayingiseri wa mkanalo na EFF na kuhlanganisa kwa ngisera xitichi lexi riko namuntlha ra vuntlhanu siku hi leriya ra vukhume ra vunkombo ra n'hweti liya ya nyenyankulu khumenkombo ra n'hweti liya ya nyenyankulu lembe ra magidi makumembiri nharhu ni khalanga pet mathebula n'wana risumatu wa jimo xitlhango maxingetano wa xiceca na makunelo wa ndandatsi ni ku amukela ka miyingisero me ngova khona yingisera uri la gauteng empumalanga enorthwest limpopo na wikumaka audio streaming ya mkanalo na fm.co.za nongona ko Afrika Wa Vulavula umeretso tinyiko mo kenshivambo ifoma sunga fukale ka hafu kupele awara yamwe mahungu ya tele kambe ya jikajika kwalaha ka timhaka ta economic freedom fighters va nga teka xiboho xa ku va susumeta leswaku ku va na leswi va swi vitanaka shutdown hi musumbuluku ya loyi ya koka yena hi ndlela yeleyo leswi vulaka leswaku i mhaka leyi un'wana na un'wana nge le ku vulavuleni hi yona van'wana va vulavula hi timhaka ta ku swi kahle van'wana va vulavula ku a swi kahle van'wana va ku hi nga sindzisiwi hi ndlela yeleyo hina hi ngheni helo ka swilo swa vandla ra economic freedom fighters sweswo swa ku taniya se timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka tona na tin'wana timhaka leti nga va ku u ri na tona nhlekani lowu kasi tin'wana ta koho i timhaka leti ya ti katsaka leswaku mavandla hinkwawo ya tikomba ya kha ya vula swo karhi hi ntirho lowu wa musumbuluku hi ndlela yoyoleyo va ka patco va kombisa timhaka ta ku ayi kumbexani swi nga endleka tibazi ta vo ti nga tirhi hikokwalaho ka ku va ku ri na xiphiqo xa ku langutiwa ka timhaka ta vuhlayiseki se xivutiso i ku loko ku ve himpela a ku yiwi hala na hala kona siku leri a ku pfuli nchumu swi vula ku vanhu va fanele va xave swo swi tirhisa hi mvula ka ha ri nkarhi hi ku a ni ngo swi vula ku ri mavhengele ta nga pfulangi se a ku nga vi na swa ku ya xava mavhengeleni sweswo swa ku taniya muyingiseri wa mkanalo na FM mhaka leyi kumbexana hi nga tsakela ku twa we eka yona hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela letiya ti landzelaka ya mathebula dp@sabc.co.za Afrika munghana Twitter handle swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku xana wena u ri yini loko xiyimo xi ti tani timhaka hi totoleto a hi koti muyingiseri wa mina 0860002543 hi twa ku u ri yini loko hi kha hi languteka timhaka leti ti langutaneke na shutdown hi ndlela yoleyo maphorisa va vulavurile maphorisa ya le ku vonakeni sweswinyana khale ngopfu holobye wa xiphorisa a ri a Jamestown a kharingeta ku kombisa ku lulamela ka vona ku lwisana na xiyimo lexi van'wana va kasi hikokwalaho ka yini swi fanele swi vulavuriwa ku hina hi ta hi endla leswi loko vo endla leswi ku nga vi na mhaka yaleya ku swi va swi miyerisiwe xisweswo swi nga vuriwi hi ndlela yaleyo kambe swi ndliwa loko swi fanele swi ndliwa hi ku kana keni a swi tiveki ku va EFF vo to pfuka va pfale patu va EFF vo to pfuka va kha va famba va EMF a swi tiveki se loko va swi tiveki ku fanele ku endla ka yini i kokwalaho ka yini vona va kha va vulavula ku vo va lava ku ta endla yini na yini ke yini hi le ka 0860002543 tirhisana mathebula dp@sabc.co.za Afrika munghana i Twitter handle ta ri teka riqingho rero hi twa ku mi ri yini andla ka leswi lembe ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula un'wana muyingiseri u tise hungu tolola a ku va vanhu va kombisa ku vilela ongeti mfumo wa hina wu twa loko swi ti tani ku wu kota ku va wu teka goza ka mhaka yihi kumbe yihi leyi wu lava ku teka yona hi rini u gcine va ka Eskom va ku hi na stage 2 ni ku ringeteni ku languta ku i gcine ri va ku Eskom hi le ka stage 2 hi va hi kha hi ti fambela ku hala ka va 3 4 5 3 4 5 6 namuntlha va ka Eskom hi le ka stage 2 sweswi ni kuma hungu laha ri ri Eskom yi ri hi le ka stage 2 hi va ka yini no a ni tivi kambe i ncini lexi loko mo swi a va ha hlamuseli nchumu ku no hi ya ka xiteji lexi hi mhaka se ku swo tiveka ku hi le ka load shedding waya kambe sweswi hungu leri nghenaka sweswi ri ri hi hetelela hi tikuma hi kha hi kuma hi ri ka stage 2 ku rin'wana hungu leri ra vandla ra Action SA mukhanselara wa Action SA i henhla ku a nyikiwe ku a tshembisiwe 1 million rand ya ku n'wi wonga ku a kota ku hoxa xandla eka mavotelele ma nga ta vuyerisa va lava nga n'wi nyika 1 million yale va nga n'wi tshembisa 1 million yale mali leyi vanhu va nga na yona va yi kuma kwihi okay 1 i ncini xi ndlaku ku munhu a za xava vote hi 1 million i la ku kuma yini
loko ve ntiyiso mhaka leyi yes a hi amukeleni aye papa epfukeni minjhani titlangu mhaka leya ya march leyi nga kona hi Mvula leyi. a ni swi tivi ku foni leyi mi yi tirhisaka mi lo ndlisa ku yini loko ku ri ku mi tirhisa swa tintambu susani mi tirhisa foni yinene a mi twali kahle Mene mi twa kahle sweswi ke a ni mi byela leswi a ni twa swona hala ni nga kona buti a ni nga ku n'we mi ni twa njhani a ni ku mina haleni a mi twali kahle hi mhaka ya ku mi tirhiseta ntambu sweswiwani se mi twala kahle hi ku mi susile inkomo a na hala nghena ka nhlokomhaka leya ya leswa swa march swi va ngo swi kona hi Mvula a ni ta ku loko a ku ri mhaka leyi vanhu va ta yi endla hi ku tiyimisela ku nga ri mhaka ya ku teka advantage a ni ta ku yi kahle yona hi ku tiko ra hina loko mi swi langutisini swilo swo ya swi onhaka a ku lunghisiwi nchumu kahle hi mhaka ya ku loko mo langutisa mhaka ya gezi mhaka ya mati service delivery kahle yona hi yoxe a yi le ku tikombeni ku boxeketa loko hi langutisini mara hi vulavula hi malembe mo tala ma freedom so mina ni ta ku loko a hi swi endla hi nqondo liya ku va ku ri tiko hi khimpela hi navela ku humelela hi navela ku tiko ri ya mahlweni a ni ta ku na swi sapota mara lexi xi ni chavisaka i ku tiko ra hina hi rhangisa ngopfu ku onha na ku onhela vanhu van'wana why ni vula leswi mi ta kuma munhu se a kha busy a jomba roboto a ri busy munhu a kha hisa thayele exikontrini and leswi a ko heteleleni ka swi nga tlhe swi costa hina hi famba ka patu rero ku mundzuku hi tlhe hi ri la ku na ti-pothole futhi i ntiyiso sweswo swa ku hisa xikolo hi mhaka ku mi lava mati ma swi vona ivi xa vumbirhi hi nga swi langutisa hi matlhelo mambirhi ku malima hi mpela u lava swona ku langutisa mhaka ya service delivery kumbexana i lava attention a ni sweswi la ku ya ka national election swi nga endleka ku ri tindlela tin'wana ta ku kota ku ti lavela timembara kumbe ku ti lavela nhlayo ya vanhu ku hi kota ku tlakuka ku a kota ku kuma switulu swo hlaya palamende hi nge swi tivi mara yehe wa swi tiva ku pulani nkulukumba ya yehe i ncini ma swi vona se hi ku vona ka n'wina a mi ta tsakela ku ndleka yini hi Mvula loko a vo yisa wo memorandum walowo kahle wu ku ri peaceful march a ni ta ku swi kahle mara laha swa ku va ku pfaliwa swilo hinkwaswo a ku yiwi mintirhweni i no work no pay la South Africa leri ngo hi nge tsakisiwi ku yisiwa phepha palamende ivi vana va dawa hi ndlala and loko yi va no work no pay yi vula ku yi khumba ikhonomi hi ku swi vula ku a ni mali a ya ha cincani a ya ha rhendeleki hi ku lava a va fanele va ya xava va ha mali yo xava hi yona swi vula hi swona sweswo maxi so swi komba ku loko ku ri march leyi ya ku marcha straight a ku fane swilo swi famba hi ndlela swi flowa leswi hi flowsaka swo masiku hinkwawo ku va march leyi a ni march yo sungula national shutdown a wu fane vo yi fambisa kahle hi ndlela ya kahle va yisa memorandum ivi loko va nga hlamuli ku ri koho va nga ta ku se hi pfala swilo hinkwaswo a mi respond memorandum wa hina kambe xivutiso ku ta va ku va ta swi endlisa ku yini sweswo hi ku na namuntlha na sweswi veri a va le ku yeni ka a ku na memorandum lowu va lava ku yisa ko karhi hileswaku a ni swi twisisi ku kola ku ndleka yini hi Mvula kola ku pfuka vanhu va ti tshamerile leswaku a ku yiwi helo a ku hi swo va vulaka so ene loko mo langutisa kahle mhaka ya EFF yi nga hi driver yi hi tlherisela ndzhaku ngopfu because malima a nga va a ri yena a nga khoma switulunyana swo hlaya palamende mara i n'wana wa ANC i tiva kahle vukungundzwana lebyi byi mamini na yena swi vula ku hambi yehe o va president next year u ta fana na yo ANC a lwaku na yo sweswi na mitu a ku na nchumu xi nga ta cinca kahle mhaka ya kulukumba a va tshikeli vanhu lava tirhelaka switirhwani swa vona hikuva van'wani va yima tirhobotweni va kuma peace job so yaliya yintsongo va yi kumaka loko va nga yi kumangi vana va ta dya yini handle ka vana va ta dya yini vona va nga yi kumangiku va ta dya yini ma swi vona vona va nga swi komba ku march lowu mina wo fana mi a ni wu seketeli ni mi twini ni ala na swo ngopfu loko va ri koho va lava va ngo a wu yi mahlweni mara va kha va langutisa switandzhaku swa vona hikuva swi nga endleka van'wana loko dyambu ri ya pela va ri va khomuni va ri jele ivi leswi nga hatlhe swi fika swi va onhela futhi because ti-fingerprint masiku lama hinkwawo ta tirha loko i maketa hala va ku ti-fingerprint ta ho ti thyakini hi mhaka ya march leyi nga ta ku tshove roboto ya mfumo ni mi twini ma swi vona ni mi twini bot
anta ku vanhu va ka hina a hi tlhariheni nga sapoti swin'wana na swin'wana leswi vona nga ri swi yisa tiko loveni a hi sapoti leswi vona nga swi yisa tiko leri nga ta va hi ki hi swi okay mundzuku tiko ra hina ri ta pfuka ri yime kahle loko a va kha a macha kumbe sa loko a heta ku macha swo a heta ku ta va na job creation a swi ri something mara i yona a recruita ti-vote ta yena a ku hayi job will be there okay sweswi i nghenini ka palamende yaleyo vo tala va lava va n'wi sapota van'wani va kha va rhuketela vanhu kwalomu matikoxikaya ku rhuketeliwa vanhu tinhlamba to hambanahambana a nga ha va tivi na ku va tiva swikhosi hi leswi a swi lava i swi kumile na meti swona maxa intensive inkomba pa cancer 0860002543 kulukumba byele ndzima vavi sweswi ni vulavulaka ve le ku vulavuleni na vo hi timhaka ta ku tanihi hi SAFTU va ta nghena ka ntirho lowu wa ku kombisa ku va ta nghena ka ntirho lowu wa ku kombisa ku vilela hi musumbunuko na ve le ku kombiseni ku va ta fambisa ku yini mi nga rivali ku a ku ri voho nkulukumba byele ndzima vavi malembe ndzhaku na nkulukumba Malima malembe ndzhaku lava a va tirha swin'we loko ku ta vekiwa khale ka president Jacob Zuma a ni vuli nchumu no vula sweswo kun'we mi ri yini hi swona swa n'wina a ni mi byela sweswi ntsena mi nga rivali 21 minute ntsena ku bela awara ya 12 twana ku muyingiseri lowu i ri yini kambe ni ta ri teka riqingho rero ndzhaku Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula leswi na ha mi vutisaka swona xin'we xi vutisa i ku hikokwalaho ka yini ka nkarhi lowo leha lo namuntlha se hi vona na stage 2 sweswi ni vulavula stage 2 loko xo tshika xitila xi tata ku ri na vusiku sweswi i stage 2 sweswi ni vulavulaka kusukusela awara ya 12 Eskom yi cincile kusuka ka stage 3 yi ya ka stage 2 loko ni languta leswi va nge ku langutela mahlweni swi tikomba ngeti hi nga va na stage 1 kwala ku heleni ka vhiki se xivutiso ku va purese yi ba 10 a hi twaneni loyi ni hlekani Njani kana? papa hi pfukeli n'wina minjani Hi pfukeni ni hlangana na Chris Govinda ka go. Ni kombela ku nghena nyana ka topic ya n'wina leyiwani ya swi yo macha ni. Hi swin'we karang? ni miyingiseri Okay. kwalaya ka loko se mi sungula ku tirhisa vito hi laha mi nga fika mi ni heta matimba kona that's why mi ni tweni veta ni miyela Ni ta yi khomela. Mina ni twa ni nga swi support man. Kambe khalanga ku struggle yini rogezi. Khalanga? ayi papa Ku macheriwa gezi ani. a ni tivi swi lavalava machaka mani swi tivi n'wina kahle mi ri yini Okay, mina ni twa nga va support because EFF yi tikomba nga ku yi lava ku lawula tiko yi nge za yi fikelela hi ti-vote ene swilo swo fana na sweswo leswi Malima swi endlaku u swi endla hi nkani instead yo endla swilo hi ku ya hi vumbiwa bya tiko ku fanele ku votiwa ivi munhu a electiwa as a president. kambe van'wani va nga vula ku a ngo swi ndla hi nkani i swi ndla hi mhaka ku a ni i yimela vanhu vo karhi i vanhu vo karhi lava n'wi nyikaka matimba ya ku endla sweswo a swona Sweswo ku nga ku ri swona ende vumbiwa bya tiko bya pfumela ku munhu a strike mara hi ndlela ya kahle yo ona ma swi vona so lexi mina xi ni karhataku i operation yi va yi endlaku hi ndlela yo la ku ona instead ya ku va tirhisa tindlela ta kahle kambe hi fike njhani ka ku vala ku ona hi nga no va kona swi nga se va kona ntshamo wa mixoka lowu vulavulaka wona mina mavonelo ya ku hi fike njhani i ku tiko leriwani ri na minawu mara a yi tirhisiwi hi ku loko va veka nawu wo karhi va ku wu fanele wu implementiwa ku fanele wu tirha a va wu tirhisi vanhu vo vekela ku wu fanele wu tshama lahaya va tibuku wu tirha ka vanhu van'wanyana a wu tirhi lexi xi nyangatsaku hi tinikisana ni sori ku tirhisa vito lero nyangatsa khalanga i timhaka ta ku loko ku ve va strikela gezi why va nga va strike kona ku egezini gezi a ri le xitaratini ha swi twisisa ku ri affecta vanhu va South Africa
iliwa anga humalo wa mlungu lwa angite vala va tihlamulo ka yena why anga suka aya why va nga suka va ya ka yena va ya va twisisa ku problem yi le kwihi va ta kota ku lunghisa swilo swo fana na leswiwani naswona so i swilo swin'wana leswi swi ni vona nga ku hi le ku koka kokweni hi nhopfu hi kha hi hala na hala hi tsakela ku hi ta nyikiwa swikhipa na swakudya ni lexi ni xi vona mi nge yi strike-ini na nkarhi wo ta famba ni ya susiwa tinhompfu na tindleve leyi vana va mina kumbexani ya dlayiwa ku ri vana va mina va sa va hlupheka va un'wana a ta kota ku nghena mutini wa mina a ni nge swi yini sweswo nemetiri papa swona ba inkomo Mandla Mhlava na Mpho Baloyi lava va hehliwa ku leswaku va nga va seketele ku thoriwa ka ku dokodela Murun'wa Makwarela tanihi meyara wa Tshwane a va ri swirho swa Action SA va hlongoriwile ka vandla yo ene loko ha ri ka mhaka ya le Tshwane namuntlha va na nhlengeletano yo hlawuleka leyi nge yi ta fanele yi hlawula meyara lontshwa ANC na yo yi le ku macheni a Pitori hikokwalaho ka ku hehla leswaku mafambisele yo biha lava ya nga rhangeriwa hi vandla ra Democratic Alliance ka nhlengelo wa mafumele ku phasaphasanini a hi tweneni loyi nhleka Butet papa minjani efokeni n'wina minjani papa hayi fukile a khensa no ta nghena ka le ya shutdown ya Monday ya mi ni vona shutdown yi ri kahle ku tanihi tiko a swi le ku vonakeni ku ri se swi ya kwini hi ya ka stage 5 4 3 hi ndlela yeleyo se no swi imagina sweswi ku ri June hi June ku ya humelela hi Butet hi ta mangena mata ku hlamba hi ta mangena mata ku titimela kambe loko muku wa ku vona ku kule ku endlekeni ka yini xivutiso ku nga va ku a mi lava ku vona yini nako anda ka shutdown ku ta vona ka yini maybe va ta va swi vonile ku ri vaakatiko se va yime hi milenge va lave gezi ri vuya phela vaakatiko va hi ku vaakatiko phela a hi EFF ku na vaakatiko lava va nga swirho swa ANC lava tsakisiwaka hi sweswi mfumo wa vo wu nge le ku ndleni swona ku na vaakatiko lava nga swirho swa DA lava tsakisiwaka hi leswi DA yi vandlelaka swona se ku nge vi ntiyiso ku loko EFF yi va na shutdown yi vula ku i vaakatiko a hi vaakatiko i swirho na va lava nga ta va kha va seketela EFF mara a hinkwavo va nga va EFF va nge na vo va ANC van'wana swi endleki va ta va ri koho eka shutdown leyi kambe mina lexi mina na n'wina hi hambanaka ka xona i ku mi nga vuli mi ku va ta va swi vonini ku vaakatiko va hi vafambini 0860002543 inhlekani ku na mavulavulelo yan'wana ya minjekanjekisano va ri hi nga endli hi nga xihoxo xa ku mavonelo ya hina hi twa yi nga ri mavonelo ya tiko kumbe un'wana na un'wana a vuli ku vonelo ra yena inhlekani na khensa papa isikhala vito pet isikhala vito na sweta bya nghena ta hi blood hi mhaka ya ba un'wana va nge i malema ni pfumeleni a ni lavi input ya n'wina mavonelo ya mina lamawa lama ni ka xitichi mina ni nga xikhala vito you know what mina na ndyangu wa mina as ni nga bebula nhova leyi hinkwayo ka yona a ni navela ku on my not even entertain situation of it because yes mapa why I'm saying this mina this boy is unreliable. I'm sorry to say that. It's a boy because mina ni voted in 2013 ngufaka ku alisa pay back the money that they could Zuma and he did that. Currently we are sick and tired. There was only one bank in Africa but it's been destroyed to nothing. We can't even entertain that nonsense. Why? Because they got some links on that level. Number two, akufanele kuba na issues na stress kwita usupporta mina ngashikala bitu liya ya mati ya 200 billion lenganyamalala aska leadership ya mana nobula mkonyana. He's doing nothing. Currently what I'm going to stop now, Ndinduku or Monday kuyiwa ka shutdown ya leyo, Tuesday holiday, Wednesday tawa na load shedding, and my president will stand.
Thank you very much. Anlavi Bonello. Hey, yeah. 17 years ago, very. Yeah, I'm not and my president will stand. Yeah? Kumbe mloko amingavuli sona siyo kasunga humikasa. Alright, 0860002543 ayisunguneni talk manga wara ngwa time sekwini. Ayamkeleni sisi Lilian Hlabangwani. Yes Lily. Afrika Wa Vulavula. 0860002543 kumbe mkandisa rituka 0712659860 nokona ku Afrika Wa Vulavula kamgana lona FM Kessel Lily na hloko makata mahungu mxitalo awara yan'we nhlekanelo baka Eskom va ri ka stage 2 ku fika nkarhi walowo nga ta byeriwa swin'wana. Vayingiseri lo hleka a ku na munhu la alayinini leyi 0860002543 a hi tirhiseni na voice note kandziyisa rito ka 0712659860 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle yi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku wena u kandziya u ya kwihi ku na vayingiseri lo hleka Hayi njani? papa hi pfukeli n'wina minjhani Hayi koma. a khensa Xiqala vito la mkhuhlu. a hi but Ndawu nghene ka le ya machi. a hi Le ya machi andzi vona swa ku yi ta lunghisa yini. Ko va ku tlanga hi nkarhi njhe. Va ku va machi leswaku South Africa very since ku ni ruling government leyi nga ko sweswi andzi voni swilo swi ya mahlweni. Hambi ku humelela yini a ku na action. Lexi a ku fanele va machela xoho a ku fanele va machela kwa ku lunghisiwa justice loko sweswi honaka so hikuva vanhu vhele va delele mbuso lowu nga koho xin'wana loko lexi le ku honakini ene ku endleki nchumu se hambi hi nga macha hi maka yini government a nga zanga a teki i nawu a wu tirhisa wu va strong a ndzi vona swa ku ta endleka swa government leyi wa debisa ngopfu ku loko hi dlayiseni ku lexi loko xi le ku dlayiwi vanhu vusiku ni nhlikani unge va tipalamende va vulavula hi ku dlaya ka vanhu swa ku xana hi nga endla njhani swa ti-stop swilo leswi kambe se ku vulavula hi swin'wanyana mari moya ya vanhu a va na mhaka na yona se lexi mina ndzi xi vonaka a va lunghisi justice va dlaya swilo swa maparuli va dlaya swilo swa mabeyini va 48 hours hinkwaswo leswiya loko lunghi justice ku sungula swi to ti lunghela hinkwaswo ni xin'wana xilo lexi fanele va xi endla a ku fanele va hi disama hinkwerhu swibamu ku nga vi na swibamu la South Africa swibamu swi khoma hi masosha ntsena ene va tlhela va vuyisa ni death penalty loyi a nga na heki i swibamu leswi hambi wo va na 20 ya swibamu loko va ni death penalty swo fana swa swibamu ya switorosa swi nge tirhi nchumu mara hinkwaswo leswi a va la ku nghena vanhu va bisele ku a ku na xi nga ta lungha la South Africa ta teka waya a ku na munhu loyi a nga tata la South Africa a ta invest imali endhawini ku luwaka hi ndlela ku fana ni leyi leswaku milawu ya South Africa vhele ya lo yo vini a yi yisi ndhawuni swona se mina ndzi kombela va lunghisela ka justice ku nga machiwa ku endliwa yini mara va nga lunghisanga laha hansi government a yima leswaku a ndza ha lavi ku fa munhu la South Africa la swilo swa straight a hi nge lunghi vhele hi ta famba leswaku government va leta vusa intelligence a vuya leswaku hi ta famba intelligence a vuya lexi mina ndzi xi kombela ka valunghisi justice leya voho vanhu va tlhe ku delele mbuso lowu nga koho va va fakeli milawu ya hezi nje hi man'wamatiko swilo swi to ti lunghela na sweswi ni twa ku Gauteng va lava ku qaxa maphoyisa yo tala va lava ku xava mahelicopter a va tshiki ku tlangisi mali a va veki nawu munhu a chavi nawu a va chavi phoyisa la khoma lisa le va fika va hi xisa va ku va mugwebe 200 years endzhaku ka 10 years munhu luya wo huma mara hi mavoko la handle ku u fambile ange hi vuyi government leyi tlangaka swi fana ni ku veni leswi va swi endlaka swi fana ku va pfuli mati ya le nyaka dam loko ku famba yima le hansi le mugwanini leyi ku hezi vuya pala hi foxolo u nga pala nje u nge pali laha government leyi yi tikombe ku hluleka kahle na ndzi kombela valunghisi justice leya vo laha hansi laha swa maparuli mabeyini na yini i nawu va strict nje man'wamatiko va nga feleli xigevenga xi dlayaka un'wana munhu swi nga feleliwi why u fanele va feleli xigevenga swi dlayaka yena tshama swi hi dlayetela so nemetweli papa yeah nemetweli papa ni khenseli swinene
yin'wana hi mhaka leyi yi nga kona kumbexana yi nga fanele yi languta ku ya mahlweni timhaka ta ku nawu wa hina hi wo wu yisa ku hansi nawu wa hina hi wo wu yi tikiselaku hi ndlela yeleyo ni tshame ni mi nyika xifaniso hi nkulukumba wun'wana a nga vuyangi na sweswi i le khotsweni a Zimbabwe la a ku ri koho a nga ni ta swi vekisa kuya a nga lovona vhene ya maphorisa ya le Zimbabwe kumbe yini swi lo tiveka ku i na xibamu evele un'wana na un'wana laha ri kusuhi na yena a nga lavi ni ku tshunela a nga ha lavi ku hlangana njhelo na yena van'wani va va n'wi pimpile kambe mhaka hi yeleyo se i yo mhaka leyi kumbexana a hi ta yi fane hi languta tanihi rixaka ku nawu wa hina wu ri yini muyingiseri luwa un'wana na ye i vulavula hi timhaka luwa ni nga n'wi ngheneleli i vulavula hi timhaka tin'wana ta VBS a vulavula hi timhaka ta ku VBS bangi leyi nga sunguriwa eka vula loko mo languta matimu ya yo a ku ri mutual bank a ku ri swo ndla nga ri xitokofela vanhu va vekise timali laya ti lovini se a hehla ku vandla ro fana na economic freedom fighters a va vuli nchumu hi swona a swi vandli nchumu se ku nga va xivutiso xin'wana xa kahle xexo xa ku loko ho va kuma va EFF siku rin'wana hi nga va vutisa ku loko ku ve mpela mi yimela swisiwana swa swisiwana hikokwalaho ka yini mi nga ri ku beni huwa loko swi ta ka timhaka ta VBS i swin'wana swa leswi kumbexani swi kumbexani miyingiseri luya i tiva swin'wana na hi kumbexana a ta fane a ta hi byela ku i tiva yini 0860 002543 hilo enhlekani Hayi President Mathebula minjhani papa hi pfukini hi ngoma hi pfukini na mina ni lava ku kandziyela ya leyi ya shutdown ya Monday and then ni tlhela ni lava ku hlamula nyana ka liya ku ri hi timhaka ta investigation swi ku yini and then xin'wana a ni ku na sweswiwani president khale ka president Jacob Zuma a ni ku na leyi mali lasting-nyana a va fanekele like ku nga huma tisamon to va fanele va yi hakela so hi huma ka leya ya VBS a mi huma njhani se a mi ku yini loko mi vula sweswo a no ku va hoxini xandla ka ku mali liya ni yi fanekele yi vuya back mi vula yin'we leya VBS leyi ya mutual bank and kambe ku ya hi miyingiseri swi nga va swi languteka na ku matimba lama va ya tirhisaka ka swin'wana swiyenge a va le ku ya tirhiseni loko swi ta ka timhaka ta VBS mi tshama mi twa va EFF va ku hi le ku macheni hi la ku twisisa ku timhaka ta VBS ti ndlisa ku yini ku fana na leswi mindlwani va nga ta ndla shutdown okay yaleyo a va zangi va va na like na ti-action to fana na teto ni vulavula ntiyiso kwalaho kambe va kha va kombisa ku va yimela swisiwana swa swisiwana ene i swisiwana sweswi swi nga tekeriwa mali ya VBS kambe mi ri yini n'wini yana ni mahlweni na yan'we mhaka a mi ku yini n'wini okay yaleyo ya VBS vhele i ntiyiso walowo vulaku and xin'wana i ku mhaka liyani hinkwayo a ni ku sweswi va ve ri ile ka process yo karhi leyi va ri na Nedbank na yona yi nga ku va hakeleni ka mali ya vona na swin'wana na swin'wana ku na process leyi nga ku fambiweni se ni vuya ka leya ya namuntlha leya ya shutdown ku na leswi no ka ni nga swi twisiseki hi hina vaakatiko la nkarhi lowu nga hundza a ku ri na ti-complain ta ku EFF a yi le ku endleni ka nchumu hi issue ya gezi se sweswiwani va le ku tekeni ka xitepe va ri hi fanekele hi strike still naswona swi wrong hi leswi no ka ni nga ha swisiseki ku ri hi njhani kahle hi lava yini i question i xivutiso lexi ni ti vutisaka swona ku ri hi lava yini wun'wana i vulavule timhaka ta ku why EFF yi ku fanekele yi macha a ku na tindlela tin'wana hikuva le palamende na loko ni langusa response ya president ka swona va machini kwele palamende va humesiwile so a no ku ya loko ni langusa situation leyo a na palamende va hlulekile va endla yini va teka ndlela yin'wana leya ku a hi yeneni kwini a switarateni ku ri va kota ku twiwa so a ni tivi ku ri se ene yale mi yi vulaku miyingiseri wa mehe yi na nkoka ngopfu ku kwala ka nongonoko wa lowu van'wani vayingiseri va nghenini va ku a ku vulavuriwa hi timhaka ta phalaphala
va nghenini vanhu va ku ya hikokwalaho ka yini mavandla yo kaneta ya tisa ya landzelela timhaka ta pharapara ma tshika ku vilerisiwa hi timhaka ta gezi se namuntlha hi laha veri va vilerisa hi timhaka ta gezi hayi a va fanele va nga vi kona a fanele va nga vulavuli va nga endli swona sweswo se va fanekele va endla yini i xivutiso lexi ni lava ku ta twisisa xona ku ri a va fanekele va swi endlisa ku yini ene loko ni langusa ka tichanele leti hinkwato wa vulavula mfana luya wa Xikwembu a ku okay hi leswi na leswi process hi leti na leti hi nga ku fambeni ka tona se a na ha swi ku ri se va fanele va lava yini loko hina a ho khomana kumbe leswi swi karhataku vanhu no hleketelela mingiseri kumbe xa leswi karhataku vanhu ku nga va ku loko mi kha mi endla shutdown leyi mi lava ku yi endla mi vilelaka timhaka ta gezi mi vilelaku na hi timhaka ta ku susiwa ka president Cyril Ramaphosa mi lava ku koka un'wana na un'wana ivi mi rivala ku president Cyril Ramaphosa va voteriwe hi vanhu va tlhela va vekiwa hi vandla ra vona se no ka ni nga tivi ku ri lava va nga va votela vhele va tsaka hi xiyimo xa gezi na hi nge swi tivi na va tsaka hi xiyimo xa dinel na a ni kali ku ri khale ka president Jacob Zuma va yi dini mali ene na sweswiwani va ha ri busy va ku pay back the money na swin'wana na swin'wana kambe hi nkarhi wa vona dinel a yi tirha kahle SAA a yi tirha kahle Eskom a yi tirha kahle a yi zangi ma swi vona se mahi a mi kha mi ta kahle mina n'we hi kha hi vulavula kahle kambe loko mi vulavula swilo leswi nga ri ku ntiyiso se mi hetelela mi va nga swiphiqo kwalano ma swi tiva ku load shedding yi sungule rini yi sungule ku hala ka vo 2008 ya kambe a yi nga ri ndlela leyi a ni vuli ku ri a yi nga ri kona a ni ngona sweswi va kha no mingiseri wa mina lexi ni nga ka nongonoko lowu a hi swi lavi ku vanhu va fika va vulavula swilo leswi swi nga ri ku ntiyiso hi mhaka ya ku va la ku yimisa kumbe ku fambisa ku tiyisa tlhelo ra vona swiviko swa kha swa kombisa ku maintenance xikombiso ka Eskom a yi nga ri ku ndliweni kahle a hi swona Eskom yi va na swikweleti swi kutani hikokwalaho ka ku va a ku ndliwa leswiya swa ku fanele ku va na gezi leswi ya xinghezi vengeri at all cost ku nga ri na mhaka ku swi le ku durheni ku fika kwihi se loko hi ra xiphiqo hi 2000 loko a mi lowu xiphiqo xa load shedding 2008 xi vuye xi ololoxeka ivi xi sungula sweswi a hi ta swi twisisa kambe xi ololoxekanga ku sukusela 2008 xo ya xi kha xi nyanya naku loko mo landzelela swiviko loko swi kha swi hlamusela mi ta swi twa ti-reports ti kha ti kombisa ku hikokwalaho ka yini Eskom yi fike laha hambi ku ri khale ka CEO i kombisile ku hikokwalaho ka yini Eskom yi fike laha yi nga kona kambe loko hi karhi hi yingisela na timhaka ta media sweswi swi humesaka ku ri ku na xivulavuri xin'wana xi nga vula xi ku mhaka yikulukumba ya ku va Eskom yi nga ri ku performeni i timhaka ta ku va lava ku ri yi privatize se leswi swi phuxaku ku ri why hina hi fanekele hi kwata hina vaakatiko ku ri a yi privatiziwe hikuva government yi le ku hlulekeni which leswi swi nge murhangeri sweswiwani hi yena loyi a phuxaku ku ri ku ndliwa timhaka letiwani xin'wana kwala ka ku privatizer loko va ku xilo xi privatiziwile va vula yini swi fanekele like swi va ka swi nga controli mfumo swi controla hi ti-business people hi ti-shareholders ta vona ani ma swi tiva ku sweswi ku na vanhu ku na tikontraka tingani ti tirhaku ta private ka Eskom sweswi ni vulavulaka na n'wana mara 100% like loko ku fana okay swikombiso sweswo swi fana na loko ku fana na laha a Joburg a Joburg sweswi wa ma-security lama ya tirhaka ka ti-building ta masipala va under masipala so loko ku ri ke ni Eskom hi yona leyi yi va ku in charge ka everything a ni tshembi ku ri hi nga fika kwala ka problem leyi hi nga ka yona ka nkarhi wa sweswi se hi laha hi nga koho swilo swo tala swa Eskom swi ndla hi ti-private company so why vona va Eskom va nga ti endleli swilo leswiwani hi voxe
hi dlaya leswi swa ti-tender, hi dlaya leswi swa ti-emergency swa ti-labor broke. Hi swona leswi swi westaku mali yo tala leyi a yi fanekele yi pfuna swisiwana leswi swi nga ku rileni namuntlha. Leswi swi vulaka ku mina na n'wina hi nga pfumelelana ku leswiya swa ku hi chava ku Eskom yi ta privatiziwa ku nge vi ntiyisi hi ku Eskom swi swo tala swa private hambi swi ri tani namuntlha kwala hi nga kona. Leswi vulaka ku Eskom yi privatiziwile kahle kahle hi ndlela yin'wana, mara amahlweni ku humelela yini loko se yi appear ka hina vanhu, yi appear yi ri i-state entity. So which means ku na problem na vurhangeri lebyi byi nga kona sweswiwa, na milawu leyi nga vula hi muyingiseri loyi a ku heta ku vula ku ri a hi endleni milawu hi kota ku lunghisa tiko, yi tlhela yi landzeleriwa. Nemetri vutomi na khensa swinene. Lexi hlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka. Kandziyisa rito ka 0712659860. Leswaku laha ndlela i wantshwa vanhu va lava ku vulavula na ti vona tinomboro ta tikomba laha ku vanhu va lava ku na vanhu vo tala va nge le ku hi beneni riqingho va lava ku tisa mahungu ya vona. Ha khensa swinene. Un'wana hi loyi enhleka ntiyiso nongonoko hi woxe wu vitanaka vanhu, a hi vanhu va vitanaka nongonoko. Nongonoko hi woxe loko u famba wo va mepeni. khensa loko ziya ya twa vanhu vakulukumba va ku loko yi za yi ku kota ti-12 ya ku lunghekeni hi leswaku nongonoko wu aka miri i chava yini ku vula hi nomo wa wena. Ni tlhontlhiwile ni va ni hlohlonyiwa hi nkulukumba loyi a nga vulavula ndhaka loyi a nga vulavula sweswi, loyi wa ku vulavula hi nawu ingaku nawu wa hi tsandzeka. Nawu tikweni wu ve wu hi tsandzeke khale, leswi ho vulavula swi fana loko mi ri exibakeleni mi ri ku lweni. Loko mi nga mi lwa swivara hina hi nga va n'wina hi tikhochara hi swi vona ku tinqindi ta mi nghenela leti exikandzeni, ene hambi mo pfala fan royini kala a ta ti nghena hina ho haxa lapi ro basa moyeni ku khala nga sukani kwalani xibakele mi nga ta fela kona. A ni na ku vula leswi ni hlamarisaka loko va vulavula ku nawu lowuwani na hina vaakatiko hi wa mintlhanu yi loyi hi hundzaka ka yena sweswi. A ni famba ni ya hala Giyani loko i lava ku ta vona ku vanhu mpelampela vuhlayiseki a hi hlayisana hina vanhu hi nga siya hala ka ku nawu leswi a nga vula swo muyingiseri. Kwala kusuhi na Gazabivi ni kuma wa ka manana i tlele hi khwiri i na xihlangi enhlanini. Kate kwa kona Mavonelo ya kwala ka manana luya hi ku yima. Loko ni yima ni kuma xihlangi lexiya xi le khombyeni laha tlhelo laha ku famba jaha rin'wana ri nga n'wi hundza ra Cape ene a ta va a ri nghozini. Loko a ni lo hundza a ni ta ku yini. Leswi a ni ta ku vula swo hi leswi ku vuya ku ya ta thekisi ku ri na va ka manana andzeni yi fika yi yima kwala mina ni nga yima kona. Va vutisa ku manana lowa i tshama kwini a nga hlamuli. Se va mhana va ku va vo va rhangaka va ku hey driver a yi fambeni wu chikela nga hlamuseli ku u tshama kwini. Se mina nge i busy munhu amukeli n'wana a vusiwanake kumbe mi n'wi layicha kwala thekisini kumbe mi fonela maphorisa kumbe mi ta swin'wana va tlintetela mihitelo wa thekisi a kala famba. Se a ni ta ku vula leswi vaakatiko loko karhi hi famba mapatwini a hi veni na tifoni ta switichi swin'wana na swin'wana laha hi fambaka kona swi ta hi pfuna hikwalaho ni kote ku fonela muvulavuleri wa maphorisa wa Giyani a ni kombela ku ni famba na manana luya nene ya n'wi siya kwale xitichini. Swin'wanyana ku va na tifoni swa hi pfuna swinene ku tlula ku hi ta ku mfumo a wu tirhi vugevenga byi le henhla loko hi karhi hi swi vona hi mahlo hi nga endli nchumu. A ni la ku tatisa ku a hi endleni swin'wanyana loko hi swi vona swi ri ku endlekeni. Vugevenga lebyi byin'wana byi vangiwa hi ku ho swi tshika hi swi langutile. Ku va na foni ya muhaxi, ku va na foni ya mukhanselara tikweni, ku va na foni ya le xibedhlele na le ti-police station tin'wana. Sweswi ni vatisa ngopfu sweswi a ku ri na timpfula letiya na moya mara swi ni karhate ngopfu. Ku na switichi swinharhu kwalawani. Loko ku ri na moya tifoni ta ti-landline ti le ku tirheni vaakatiko a va le ku pfunekeni. Se swi hambana na leswi ya vumbiwa ra hina act 108 ya 1996 section 205 va nga hi byela ku hi tirha swona. A va koti ku nghena. A ni ta ku n'wina vavulavureri va ti-police station lomu ka mi vulavula ka swiyanimoya swo hambanahambana va nyikeni nambara yin'wana ya le ya selufoni ku loko me ni lava selufoni ni kuma leyi tivaka hi maphorisa lama tirhaka kwalaya. Vaakatiko va yi tiva leyi ya 015 ya landline. Se mina ani ale mina ngati ya xiphorisa na ri phorisa ni tshika xiphorisa leswo
ni tshunguriwile kambe loko vaakatiko ku va kumeka va nga ri ku pfunekeni mi byeleni ku vulavula hi vaterifari area leyi kulukumba ngona va ku sweswiwani ku na munhu la a gwedlaku butler proof police station fona yi le ku tirheni ivi ni fonela phorisa ri nyika cell number ya kona na yona ku yi foniwa a yi ngheni swona se a endleni ku hi nyika vaakatiko tin'wani tinambara hambi wo damarheta kwala mafastere ya tipolice station ta hina loko ya swividyweni kwalomu tindhaveziteni hi va nyika tifoni ta alternative leswaku loko n'wina vaakatiko mi hi lava hi nambara leyi mi tivaka we swi nge endli hi leyi na nambara ya station commander hi leyi loko munhu a zava mirhangeri a nga tleli ku fana na mina ni nga tleleki hi ku tiva ka mina murhangeri un'wana na un'wana i hlawuriwe hi xikwembu ku pfuna rixaka leya ya ku nawu le mitirheni a ko yiwa ka referendum de Klerk a nga si loko endle referendum 68% ya valungu va ku lava ku cinca ku hela xihlawuhlawu loko ma ka referendum death sentence yi vuya death sentence ku xigwilo xa ri xikarata loko mo dlaya munhu wo ka a nga nangi nchumu a rhanga ya tenga eka review ni vona ti-case to tala ngopfu ta le matiko ya le handle munhu a tshame vo 20 years 30 years va kuma ku a nga ri yena a nga dlaya munhu se na yo leyi a yi fanele yi langutiwa kahle inkomu 100 ni mi twile 0860 002543 kandiela rixaka leyi i Afrika wa vulavula 0860 002543 kuna mingiseri loyi nhlekani Uphet papa ninjani epfukile minjani ipfukile Uphet ni kombela ku angula ile ya March wa mandi Uphet mavona loko va ku ta va na leswi va fixa so va n'wi ku nga va na masolonga maphorisa masocha a mahume va gata matlhelo hinkwawo yes a va hume va gata i ntirho wa vona so lexi nga koho i ku hina ma EFF hi ta tereka kahle a ku nge zi ku onhiwa nchumu ene lexi ya maphorisa a va endli sweswi va nge va ta endla swona hina hi ta tereka kahle i ntirho wa vona maphorisa ene u nga ti vutisa ku why namuntlha ku strike EFF ku na ku huma na swihahampfhuka ku swa ku South Africa ka yi humesa mavuthu wa yo hinkwawo ku fambani mi ya gata ku komba ku va ri ka lexi va xiterekela ku Uphet va xi tiva a ku nge vi na masolonga ma nga ta endlekala i wish ya hina ma-EFF na vo maphorisa i ntirho wa vona a va humi hinkwavo Uphet va tirha ntirho wa vona nga ku va ngo swi endla tano every March wun'wana na wun'wana kuve n'wina ma-EFF loko mi ku ma macha kumbe ma tereka kumbe hikokwalaho ka yini mi fanele mi sindzisa van'wana ku va tereka na n'wina ku ve hi swirho swa EFF ya n'wina no munhu na mina n'wi twa vulavula kwalano a nga zanga a nga sindzisa i vule straight a ku hi swa ku loyi a nga ta ka nga strike marito man'wana loko ni n'wi twa kahle swi vula ku ye a swi n'wi khumbi swa ku gezi ra famba a swi swa ku ye i right hi mfumo walowu swi siya u nga ri ku swi endleni na ma swi vona ku tirhisiwa ka rito shutdown swi vula a swi vuli swona ku mi pfala tiko hinkwaro se loko mi pfala tiko hinkwaro mi pfala na mina ni nga ri ngheni ku hela ka swilo swa n'wina na va EFF se hi laha xivutiso xi nga koko hikokwalaho ka yini mi fanele mi sindzisa vanhu ku nghena ka swona loko mo hina va EFF loko hi ri la Joni hi ta ya laya a ve ri le kwihi laya a Joburg Park kumbe hi ta ya laya hi ya hlengeletana kona kwihi a swi twala kambe loko mo ku tiko hinkwaro mi katsa na mina na swi twa gezi a ri kona kambe a ni la ku nghena ka sweswo swa n'wina hikokwalaho ka yini mi sindzisa vanhu ku va nghena ka swin'wana vona Uphet ani ku na rito rin'wana mi tala ku ri tirhisa loko ri nga tiko ra xilungu ra yena ku loko gezi nkarhi wun'wana ri famba we wa badi obvious u ta kuma ku lova munhu xibedhlele swi vuriwa nyana hi ndlela yin'wana hi rikonyana rin'wana so swi vula ku hi marito man'wana Uphet swi vula ku shutdown leyi the way va swi vekisa so i ku muAfrika-Dzonga un'wana na un'wana Uphet un'wana na un'wana kahle loko swo koteka hinkwenu a fanele ku yiwa ku ya strike-iwa because hi vulavula sweswo Uphet most of swi base ka gezi leswi ka gezi because a ku na lexi xi humelelaka ku gezi ra antswisiwa or swi ku hi swo swi vange i stage 2 sweswo leswi
mi ta swona yi ta tlhe ya vuya ka ma-38 swelezo se me no tlhavela ku ni yima na leswaku va ku maphorisa a ma ye maringa tindhawu hinkwato la EFF yi nga ta va yi tiraka kona kambe loko mi vulavula hi gezi ri mi vulavulaka hi rona hi ti 21 ri ta va ri cinceni loko mi le shutdown hi muvoni vutshepi loko mi strike strike vutshepi swi vula swin'wana swo kombisa ku swi fana na hi nga vulavula efemini va ku maka strike efemini kristi mukhori luya yi ve hela airtime leya kumbe network yi pfala kambe mbatwini ya mangwini misava hina muasisi Lilian Hlavangwani hi ndlela hele ku na nhlangano wun'wana wa vatirhi ve ri dayipusa wu ri vatirhi va yo a va yi wela ka federation yi dayipusa ma yi tiva nhlangano wolowo kambe hambisitano wu vula leswaku vatirhi a va yi ku na mhaka yin'wana ya timpfula leti nga le ku onheni Mozambique timpfula leti nga le ku onheni Malawi na swiphemu swin'wana swa Zimbabwe hikokwalaho ka Fredi xivutiso i ku mi tshama mi twa va gift of the givers va vulavula nchumu hi swona n'wana vayingiseri ni vutise sweswo ni ku hayi me ni swi tivi ta vutisa vayingiseri mi tshama mi twa va kha va vulavula hi swona va gift of the givers mina ni le ka xiyimo xa kahle xa ku hlamula ni swi tivi mi nga ni pfuna na swoleswo hikuva gift of the givers loko ka ha ku ningini ka misava yi onha tindhawu ta le takiye va yile va yile va gift of the givers until la gift of the givers ku yi teke xiboho xa vanhu lava va nga seleteriwa hi ndope le Malawi ku va ta va ya pfunana until ku va fike kwihi ka mhaka yaleyo kambe tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va hi nga twa ku mi bula hi toho ka 0860002543 i awara ya n'we henhla ka nhloko eAfrika-Dzonga namuntlha ku ri Ravuntlhanu siku ra vu-17 ra n'hweti ya Nyenyankulu lembe ra 2023 i nkarhi wa mahungu ya misava hi Lilana sesi Lilian Hlavangwani ya sesi Lili